Tuntrum World Cup Z chu a chevela neu soitura tam hle mai irap ramte ram khatami te ngei po anin ngei lo na alang chuak le ta video masa khan Iran ti tura Ireland kan ti peka ziak diksa po hi kan chiar dik hlei thei lo chu ni engponi se Iran hi Englandin an so prep nuwa United Kingdom a om tho Wales an machona Wales lamin red ka tan choi mangtang kain Sydney fain nenan chang khain khela khan Iran fans te zinga buaina achuak deuh hat mai kantarlan tongin Iran hian noran huai hot meka fans zinga an sarkar laka lungoi lona lantir tur ringota kata rakal te po anomani kha Wales nena anin kheldon trum hian heng fans ten stadium an pan chu anti sartle thil dang tren khat an sarkar du lo na lam hoite chu stadium ma security ten an lo chu saka in khelen hi lungoi lo na lantir na tan man turani lo an lo ti saka an vai ro chuan an lak sak seng lem lo nia tarlan ani Wales nen Ahmad bin Ali Stadium a chuan anin khelta Iran fans te hi an tang rual reng lo halo ni athenin sarkar pai thla kan duwa athenin sarkar an tran ve boka thuzia kan ken te po a in kokal suau mai in khel lak lo lai hian an thuziak tar chua in chu sakin fans lam hi an boi fe a Iran nam hla saklain players te chu an fans tam takin an lo au el le bokane report then khatina tarlan danin nor huai hotna lantir tu meichia nunna le zalen na titi sarta injiak te chu mi then khatin kutan thlaka thile hliam anomem te ro report anilem lo thung meicha pakhat chuan an nor huai hot chan ber amini ming chu aban le a oma azia kul aneome Iran sarkar tran tu fans te hian Qatar police te hnena zwal kowin athuzia khi anti re tira meiche pakhat chu stadium chunga akor haklu an phallo lai video in lak funi bok heba ka hian meiche then khat ramdang press ten lungoi lo na an lantir chungchanga an kom chu mi pathen khatin an ron nuk sona in khel chevela hian an ram boya wangin Iran tual chung mi te hi an boi ruviau nina langane fans then khat chuan an footballer hlui Voria Gafouri ming inziana lukhum an ron khuma Gafouri hi an sarkar soisela wangin ninga ni khan manania Iran tan hian voisom ni pariat khel manin kumsa ni le som pariat World Cup po khan alowin lan towa kumina atel lo hian makti po ahloviau nge Tunkar Tir Khan UN Human Rights Council chuan Iran sarkar norhoi hotu telaka achet na chu chui chiang turin thutluk na alo siam to a UN chuan mi zathum chuang an thia mi sing khatle sangli chuang an man na hi buaina lian tak niin alo soito nge ni hetila hian Saudi Arabia chuan nenan chanawanga holiday hial an pon lai khan internet kaltlangin match tamjok chu an en theilo dai to alone Qatar le Saudi Arabia te in ngei lo na aronir chuak le nimai na lang rampahni te hi Middle East Arab ramzinga ram house panni aniangin thunei na anin chu na salleya anin kar hi Arab Cold War tia soite anive hial thrinani Qatar laka hian Saudi Arabia chuan anin zom na zong an lo chu chat toin ramri an lo khar mak to ani kha kumsan hi le som ni pakhata khan kumthum le chan ve nuwa an ram thlen om laka hian anin hong thale chau ane ram pani te hi an la in ngei ran pa lem lo ti chu World Cup aron lang chuak le ta Saudi laltele fans te chu Qatara hian tlelu dul ma se internet kaltlanga in khelan pek chuana chu Saudi Arabia sarkarin ati top mak mai thunga
World Cup hi Middle East le Africa marlama ti chua phalna chu PSG neitu te company bok Bein Media Group ten anneya Saudi Arabia hian tot TV anbuna chumi kaltlang chuan in khel hi pek chuani mase tot TV in internet kaltlanga in khel an pek chuana chu pathian ni tangkhan Saudi Arabia media regulator chuan alo block mi amaya Bein hi FIFA le Saudi Sports Minister te US le Britain te hnena zual ko ma se zero chu anei lem lo thunga media regulator lam chuan subscriber telama dan bo chiat na ti zong in ma anlak chan hi an soi fiani Bein le FIFA te in rem nang chuan Saudi Arabia hian World Cup game somni pahni chu athlona pek chua turania heta hian anramin khel zong zong atela abak game somli pahni chu tot TV in apek chua turani athlona pek chua tura hian opening match Qatar ten an khel po kha atela ma se Saudi Arabia lam chuan an pe chuak du mi lo kumkal talama khan Bein te content hi Saudi Arabia a media trend khatten dollar tluk le ding on tel hu tur anlo pirate sakawangin buaina neu alo om to a ma se ni kuma inrem na annei le hnuwa khan Saudi Arabia hian Beina hian dollar makta duai za somthum man hu share len tum thu an puanga tuna Bein chu sarkarin achan soichiang manglovin antitop le tamak maya in khel ngai na Saudi Arabia mi puite anthin rim hle expert te chuan rampahni te la in ngei tak tak lo zia tilang tuwa an ngaya ramin hal tak te po thataka anom ho na mun tia soi thin World Cup a athleng takher hian soi a hlo le zualani Argentina hne trum kha han chui kir le lok taila an chakna goal tur an khung an lom lain Saudi Arabia defender Ali Albuya hi chuan Messi hnunga ben pain in chak don lo alo watia Saudi Arabia hi khain khela khan sikhat an phur hnuwa chaklo ngei turangai nima se an konfi phian alo ne bung thar kan ka ye antia an mason dan po hi angai no mangreng khop mai kumsan ni le som pahnia khan Saudi Arabia hi FIFA ranking a za som ni parukna anlania tuna India omna za le parukna ain anla hniam jok kumsan ni le som paria thleng khan World Cup a hian si anla phur ngek mai ani kha in siam thatur hian kumsan ni le som paria tatrang khan en chin na anneya anram player then khatte chu La Liga club a lonin anchuatira ma se an player te hian game an khelo wangin omzia anei thui lo hle thunga chumia ya chuan anram league Saudi Pro League chu lutham khopin an siam ta ne anli ka hian nikum masa tang khan team khatin player somni pahni annei thin chu somni pariata anti hniam phota ramdang player pasari ayatam kolan phallo ba ka FIFA ranking a zana aya an hniam chuan ramdang player lak lu an phallo bura Saudi Arabia player kum somni pathum hnuailam chu team tinin panga tal an kol ngei tur ani bok player te chau nilovin coaching lama po an li khi football vornatan an mangtangkai hle team tinin Saudi Arabian coach e coaching license nei chu assistant coach a tal an nei ngei turani tien medical staff a anrami le sa te thun ngei tur tian bel zela hetia langsar lo taka kumthum chung in siam thatna an kalpui hnuwa youth levela Asia rama aron champion ngal de rane chumi mai ba ka chuan FIFA ranking a po san lam an panchak khop mai poisan nga an chortel boko me PIF fanti chuan football sponsorship a dollar tluk leding on ni point pathum anda PIF hian Newcastle United an leizui nge ani kha heba ka hian kumsang ni le som pakua an coach Roy French pachal half renner ta an chor boka
hepa hian a hmain Ivory Coast, Zambia le Morocco te chu football a anin siam thatna alo pui to a technical lama ma an son chan ber pakhata ni e anti train Saudi Arabia hi ruah manna om chuan in siam that thei takani ti football manga lantir tuwa tun hnaya hian an hmang mek le World Cup champion turin rin siak hi in khel tran ma hawatanga boruak tinuam tu ani ve hrim hrima final dona achang le octopus te an rin tira tunrum chu data lepa scientist ten computer thluak kiti mai teang machine learning mangin chak tur an rin tira Brazil anda chungnung hle champion theina rem chang zazela somni point pakwa aneya semi-final anlu theina rem chang chu zazela somnga pathum point pali velani antia Brazil hnuaya hian champion tura Argentina, France, Spain le Germany te anomane rinlok na hi World Cup nung pathum atangin model an siama result lawam to da na tangin algorithm an siam le a chutatang chuan Brazil chuan group stage an paltlang theina chu za somkwa pasari point palia anda Argentina chuan za somkwa paruk point pakhat anei ve bok chuti lain Saudi Arabia an hne tak lowa wang khan han chok thale chuni se an percentage hi atla niam duai to mai thei rinlok na hi World Cup tran ma a an nei to khane group stage paltlang tura an rinlok zinga hian France Spain le Germany te chu Mark Musang Paul ani ve bok